كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم. Mga palanggungan sing kami sa agama Islam, rinay sabkitan nyo mamuso pengajian kain haamoy pamiat kato simpamho nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyo waktu kerhil kato tanyo wat malengkan halkaan na to, awaon na to, sarta itanom na to, halawon si kantong na to, iban kumawa kita niyo upihan singuran kain ha mga kakahinang pamuo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amon limaton pa mga kasahabatan niya, mahuli pa mga tabi'in, sampai miabot patabi'it tabi'in. Amo na ini mga waktu amoin simangpat indayaw sin pag-agama mapuas dayong hatu waktu ito. Amin biyay ta kato si pamuho na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Karayaw-rayaw lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu amin simangpat kakahinang matan wayron kuhila niya, amoy iya sa pantun pangunuin kuhila sing Quran mahamulya, sarta piatarang si pamuho na to na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katantan bang uno il palangay ato hajaman sin sallallahu alaihi wasallam pagpatarang niya amuray kasahabatan niya. Sabab yan, ihad to ra isab, inta akan kato sin Allah Ta'ala, pasingurod habihating kahalan ni. Kan nabiyay ta sinan na to Rabbul Alamin, wa ma atakumur rasulu fakhudhu nahakum tahu. Uno-uno na sadya, inna patarang maun kaniyos daak sin Allah Ta'ala mo na yung nahi papakawa kato ta. Ati niya papaganggaw taan kato ta. Habiya sin paganggaw. Pamanahakom anho kan uno-uno na sa tangan niya kato ta. Arwa butang daakan hin pansin amun pianglangan tiyang kisa ato alago-lago ipo. Adlaw sa Allah. Naamo yan akabuhi. Kay amo yan sampay pauno kahina wala jim para so ang kanyan. Wala.
sambahayang wayroon na sambahayang amoy mapatindo ayang atin Ariya to atin ni kaayaran mo to kahinan bahayang siya kung ka awak to mangiblat taon paray sino amo na batulullah al ya aksi amo tato kul ano so ko amoy kahal ka sampay at sambahayan bihad to sa subay inamuin jumatukato tanyo tungod paparkala amuin pag sambahayang. Nabihan yan in subay jumatu. Bihan. Lepal tuod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sallaita fasalli salatan muwadda'in. Bangkaw sumambahayang subay in sambahayang mo yaon biya kaw sa pantun na maid na. Pamaid-maid na. Na amo aon sa lagu-lagu. Amin subay na to iaon pakugdanon doon. Hati niya in parkala ini suway in ibadat sambahayang doon haon in mukarna sinhambuok umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala biya sa pantun in siya kikita sin Allah ta'ala bang in siya bat karna biya na sing kikita in Allah ta'ala bang nyari kakitaan in Allah subhanahu wa ta'ala. Namo yan, ito mga katawtay manguran, haagama Islam. Nahasabab yan, amoy ni insinguran sin mga sila, amoy in kasahabatan sin Rasul, day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan na ingkatan sin ibadat nila wayron puklas. Wayron puklas sin ibadat. Amo ng pag-anon, amal salih, amal kimukugdan, amal imaamu. Ta'ala. Karena mahita sabab inhalawm sin ini pangadnal nila
nagtuyo sila himinang hayaon karna sin adlaw akhirat. Bukon sila nag-ibadat karna sin dunya. Amuan in sipat si mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati na ingkatan sin ibadat karna sin adlaw akhirat karna amuan ti maksud sin Tuhan na Rabbul Alamin hangkan kita niyo pia panjari hasupaya makapagtag-ipon pa Allahu Ta'ala. Karna aun uyan na to magbalik pahadarat sin Tuhan bunga simpyang daakan niya kato niyo. Nawang siyari magbunga karna wala nakaamong aturan inyan to katantan, way mahasil na to ang sulang unuun. Naamo yan to mga katawtay manghuran, hakamay Islam. Masabab yan, suway sadya kita niyo, amuin madyaga, hakahinang sing kita niyo. Masabab yan, bang in, alop mo pa Allahu Ta'ala, bat kahinapusan na sin, waktu mo intindog mo yaon, amin ubos mo liming ko diyaon, agon-agon lang ta, ini, di pa kaw makasalam, yan to namiyog to imanahot. Ay, mga katotay manguran, mataod na sa ini, miyuklas imanahot niya. Yaon pa siya nagtutumbayog, timitindog, na mamasa kisingkatan, babasahon, amin diurungog sin Allahu Ta'ala, yan to na sadyahimang busimbaran niya pababa. Aon doon yung kaiwanan, paglingkod niya rin na makatindog pagubos. Aon day noon haon nagsusujud din na makalingkod pagubos. Bihan yan. Nahasabab ito, dahil nga mga sipat sa reo-reo beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung mga sila, muklas in, amin manahot nila, yaon sila halawm ibadat. Bihan yan. Nahasabab yan, subay sadya, ingkita niyo madyaga, sinkatan, kakahinang singkita niyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala. In inikatantan, dahin haamin lang tapamiat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato tanyo at tawawasiyat tu parkala siyabot doon hay ni lang niya idha sallayta pasalli salatan muwadda'in in hikaruan niya la takallam bikalamin ta'tadiru minhu gadan in hikatu niya ijma' al-ya'sa lima fi yadin nas. Bihan yan. Na, hati niya yadto na nasabot sing kita niyon tungod paparkala pagsambahayang. Paggain kita na raak maghimumungan, hawak to kita timindog tumumbayog, umalop pa Tuhan Rabbul Alamin, doon hayan, in agimu, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bunalun naltuod ya Allah in sabahayang ko ini. Iwan si pagsumbay ko ini. At pagsumbay ini pag iyanon nusok amunain ibadat paghaji yabot doon haonin pagsumbay sinhayop. Bihan. Wa mahyaya. Iban, pakayon ko ing kabuhi ko iniroon hamin maksud piyang daakan mo kako. Bihan. Wa mamati. Sampai ako abutan sing kamatay ko ya Allah. Bihan. Hati niya kabuhi kamatay. In katanta ni ya Allah na hiungsod ko harap maun kay mo. Hati niya paglugtuan ko karna piyang daakan mo siya kako. Nasubay ko siya tunay roon nakabayaan mo ya Allah. La syarika lahu karna in Allah Ta'ala di manjari kumawa atawa kawaan mo limbakan. Suway mo siya tunggalon. Ang kanangyanan siya tauhid. Amin tunggalon mo siya isa-isa niya pagtag-ipunan karna karukalan sin Allah Ta'ala in amuin lang ta humapit pakaw pamano siya pagkahim nga tawa. Uno-uno na, hahapitan halaw man sing gumini kaibukan sim mata, kakukuyakan sim pangatayan, dunhan sambil, udyot pamaranan bihan, lang ta mabiya sin unubahain, ibog.
apakaradyaan sin dunya na ayaw na to at hinangon hatat kala nakajanji kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karuan niya. Dahil nga mga wasiyat yadto. La takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu gadan. Ayaw kau maghimumungan sin himumungan. Amuyin marista kay mo udur dito haadlaw gana-gana. Mananahipagsusun mo. Ipagmulka mo haginhawabaran mo mayta mo na hinang. Ingkasalaan. Mataod sa iniring mga kakahinang sing kita. Himumungan sing kita. Piil palangay sing kita. Bukod sadya makasato pa Allah Ta'ala sampay makasato pa maano siya pagkahita. Inikatan biyawita sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pag-anyaya hambok deng mga ini karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan baita sin Allah ta'ala in pag-anyaya hiram ko harap barikako. Pala tadalamu. In pag-iyanon anya long niya hiram kulong sin Allah ta'ala. Harap marikako. At inyari siya maghinang. Di siya manganyaya. In Allah ta'ala adil. Hibutang na yung kaadilan doon haamuin. Uno-uno na pakaradyaan. Amuin diuhal niya harap paraak niya ipasampay pa mga ipon niya katan. Kana subay hibutang na to yung kaadilan. Ayaw na to agaw ning kapatot sin Allah ta'ala. Subay na to hirihil kaniya ing kapatot niya rikato. Ing kapatot sin Allah ta'ala rikato amunin magtag-ipon harap kaniya. Ing kapatot taray nga Allah subhanahu wa ta'ala amuin pasuron kita niyo sulga sabab janji niya kato. Hati niya aun sabab pa kaniya. Bangkaw nagsambahayang doon haaturan sa sin Allah ta'ala. Sarta niya makadkaw habihaan in kakahinang mukatan haamin kakahinang sindaak niya. Amin umupi kaw roon, natanto sadya inyan way na pagduwarwa. Hirihil kay mo sin Allah ta'ala yung parsukuan mo. Sabab adil siya. Hangkan na intanda niya, kaya pagbaya kita niyo sing kabayaan na to. Dihilan kita niyo katanaman doon ha kabayaan na to. Sarta ingaos damikyan himinang simpyang daakan sin Allah ta'ala. Kagausan sadya na to. Kagausan na to hinangon, kagausan na to tangkisan. Sabang kita wala dihilan gaos, di kita makahinang, di kita makapadyato hinang. Sarta di kita niyo makapanulang. Sa sumagawa indua yaon naglalawan-lawan, karna in panulang, doon hapiang langan sin Allah ta'ala ibadat. In panulang, doon haamin piyang daakan sin Allah ta'ala, inyaon katantan, maksiat sa lagu-lagu. Nasa wabyan, mangkauriya aki papahinang, subay mo hinangon, hasupay mabista kayo mo ibadat. Bang siya nang lang, doon haamin kakahinang yaon, subay mo tangkisan, hasupaya siya mahinang ibadat. Nabihan saan mga katawtay manguran, hakama Islam. Nasumuno lang niya hikarwa, la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu gadan. Ayaw kau mamisarahan sing kabtangan, amuin hikapagsusun mo, hasusungon waktu atawa konsum. Ini hikapagsusun mo, hati niya magbing maun kay mo ing katantan, bunga sing kakahinang mo. Naman jari sa kau magsusun doon ha waktu yaon, marayaw hadjabang kaurihilan pasin Allah ta'ala waktu magtaubat harap kaniya. Bang puno di na. Dahon mo nain, katansin, amuin, laung ta, kasusahan, madtupahadarat sin Allah ta'ala. Aun dayad to asal tiyo tungod sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo yan. Nasa babyan, in mga kabtangan, aun waktu magwa dahing hasimod, di tamisan akon matali, inyaon mangi sa kalitoy mangi, na malago pakaradyaan. Agkan namisang kabtangan kwanta,
ini panganalta ini inyaon bukod mangi sa sumakawa aun waktu dunhan aun tauri kaamuhan. Amin biya sa kaulaula lagparungog kau hambuk tausin hambuk kabtangan tiyay ma niya mangi dun hayaon si makitim pangatayan niya. Nainyad to katantan mahinang tapardusahan ito. Ayaw biyayta mo kaniya, tiugila mo kaniya. Misan pa imbis sa ramong harap parukaing tao inyong katan, maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ikaw siwi-siwi kabtangan. Bihan yan. Amuyin makabis sa rakaw. Biya sin Aisha ang buok waktu. Amuyin namisaran siya hakaluan niya. Biyaitaan niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati niya hambuk deng ha mga kabtangan niya ini kaluan niya pandak. In kapandak niya tulong tabukon niya to kabtangan marayaw bang karungukan sintaw amin uno. Huusa ibutang tanain siya pandak. Sa abang mo siya ayanon pa, misan siya pandak, lang mo pandak, doon haon, sumakiti na tayo niya. Nauni nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Aisha, lakad kulti kalimatin law majajat biha fil bahri, la majajat ha. Ingat taing kabtangan mo to, bukon marayaw kabtangan. Sabon na to. Sa sumakawa aun waktu makataymain kaibanan sin mangi. Nalaw na ingkabtangan gimo deng hasimod mo yadto. Amin kaya kabtang mo yadto. Bang yadto. Hitilo palaod. Maglamo kay iban sin dagat. In baho niya. Sumaplag pakatiluakan sin dunya. Bukon sa jaroon ha, higa-higa biha, in amin baho niya. Sa sumakawa, katiluakan sindakat, kalaw man sing gumiini. Ay, kau kabtangan hati imiyan biha, tuwing kabtangan, bukon da siya, bang mo kitaon, mabugat. Sa sumakawa, inyad to bukon marayaw, karena di iyad tumatayma sin amin taon, makarungog kaniya, amin tilo mumadto kaniya. Bihan yan. Biya sa pamain tao pingka, ayan nun, huy pingka. Pingka na siya, ulakan mo pa siya pingka. Inya tumasakit ka niya. May tatiod niya nagpingka-pingka. Nakita ka mo yan. Naim mga ini, baho laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Magbaho siya, dahil hasimod sin tao na misarahan, banglaw niya hikatilo parakat, maho indakat yaon, katiluakan sindakat. Bihan yan. Nahasara biyad to, do sarakula yan to. Katoy kuno, giyatosan biya sin mga buno ha, Palestina yaon. Kaupaman niya. Ingkatan si miyatay yaon, hitilo mo palam sindakat. Hitilo mo madto, sin amin halo na sila katantan. Di yaon makarihil baho sin uno. Sin katiluakan sindakat. Hangkan na makainu-inu. Hatan dya kau nagkabtangan imiyang kau, uno-uno na, sasagdahan mo manusia. Inyad turik marayin Allah Ta'ala, mahinang sinta utaka pag-iman. Pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di man jari jumatuha mga tao, aon pamarat saya pa Allah Ta'ala. Pa mga manusia amuyin, labi-labi na tuod, aon pamarat saya niya sarta timutuyo, himihinang simpyang daakan sin, Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga katawtay manghuran haagama Islam. Na in mga inikatan, pasal sin amuin dayaw nila, yung mga nasabot sin kita, amo na in 2 tahun patahunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna rin nga kata, patahunan sin mga kasahabatan, iban patahunan sin mga tabi'in, iban sin tabi'in amo na in sa rayaw-rayaw, waktu, karena way kuhila sinang malibadat nila. Sabab impag-ayad nila nakalando. Impag-amal ibadat nila,
wayroon akon makakaosimingod kanila. Banghibutang mamaon pa ini pagsarak ka, amin bukon sarak ka wajib, laong ta, sarak ka sunnat, amin laong niya, hiruhal mo sinturi kay ngatan sinlawa, ay ikaw na makainu-inuin pakaradyaan. Hambuok, deng ha, liuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apo sin Fatima. Apo sin Fatima. Anak sin Husain, ingan niya hi Ali. Bihan. Intuyo niya mag-ibadat, nakasupuha kaapu-apuad nila. Panganak sin Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Amin, ini dihilan sin Allahu Ta'ala babantugan karena sin tuyo nila mag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Zal-Aidi, may tagto, Zal-Aidi, tagda po sin 5, longta. May nakaharap pa 5. Sabab imbunga sin pangatud, iwan sin pangannal, labi-labi na harap pamarayaw, in magpalahil kanya in 5. May tagto 5. Sa manunjog ipaingkabtangan niya to, harap pa amin tuyo nila mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan in sila, matuyo mag-ibadat. Pagsarak ka, mga katotay manguran, haakam Islam, in tuyo, doon hayan, amo na impagyanon hi Ali ibnul Husain. Doon ha Madina, in tuyo niya mag-ibadat. Iwan sin usahan niya, ipagpasaw niya. Inhinang niya, tiap-tiap duom, bihan sin amin hakabuhi niya. Bang maabot na inamuin waktu baya-baya, hipag ini sasarak ka niya, magpati siya sin duom, bihan, madto siya pa amuin pagtatawaan niya sin ini dagangan niya. Pag ubos, bang biya kato di hajaman na to ini magkilo-kilo. Ibutang hakiluhan bihan, inamuin sa kira-kira mamarahi hambok family. Inamuin kakaunyaon. Sa ta jukop-jukop niya na ibang mga lanalanan niya. Iban si mga lamay-lamay niya. Magtubihan. Napag-ubos niya yan to, puanun bihan, takamahon, hanggatos. Sindom niya on bihan, na tibaw niya magbalik in ahli niya, kitaon, in anak niya, in asawa niya. Pag-ubos doon haon, ampa na siya magbalik, madto pa amin lugar yato. Ampa niya hiyatod, madto pa amin mga katawtay manghuran niya, miskin. Doon, hibutang haamuin kidsin lawang. Sabab kaya ngatan niya pag wakto subo na, pagbang si magbabang ha masjid, gumawa na sila kailo kumawa tubigi pag ayaw nila, at supaya makatawo na sila si pag-ibadat. Bihan. Nain perkala ini, kaya tatapok mga katawtay manghuranway makaingat, Allahu Ta'ala ra. Amunin pag-ianon, hiruhal sinto, ini 5 patuo, di kaingatan sinlawa. Mahita, sabab way mano siya makaingat, Allahu Ta'ala ra. Bihan yan. Naamo yan tulong ta, in perkala ini na yabutan kita niyo sin waktu. Insyaallah ta'ala talusun na to hawak turukaing. Supaya makawa na to din biya mga kahimut-mutan sin amin wasiyat ini. Simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabugto na to ini waktu na to habihaon, mangumbay dako kaniukatan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.